I want you to open your Bibles with me and let us all read together Psalms chapter 1. Psalms chapter 1. The title of my message tonight is God's Ideal Man. God's Ideal Man. No, da mesang estudyante, kada daking kwa na digijay qualities, tinalaing estudyante kunam kat that's an ideal student. A model student, the kind of student that everyone should be. Okay? So, God's ideal man. The point mo that the message tayo tonight is, no God's ideal man kunam, a man whom God will bless. Would you like to be blessed by God? Raise your hand. Okay? Would you like to be blessed by God? Amen. All right. So, kitan tayo ita kakabsat, iti God's ideal man, the man whom God will bless. Okay? Psalms chapter 1, let us all read, everybody. Iti Ingles. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Nagmayat detan kakabsat. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. God's ideal man, the man whom God will truly bless. That's the kind of man you and I would like to be. Let us pray. Our Father, thank you how we praise you. Tinagsamit nga binasa mi nga citas, passage iti Biblia. The kind of men whom you will bless. Dahito iti kitan mi ita, ado dagiti ideal men ti lubong, ado dagiti iconic, prominent, iti lubong, ngemsan nga di jay ti kitaan mi. No di kat daytoy inlanad mo nga ideal man, kat iso ti surutan mi nga pagbalinan. Lord, put the utterance in my lips, take control of my mind and my heart, touch and bless the signal of everyone watching tonight. Sabi ko ma, tadayti nga message will leave a permanent mark and impression in our hearts. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. The first chapter of Psalms presents the portraits, langa, buya, iti dua nga agsupadi nga tao. Portraits of two men of opposite traits. Agdumadat kababalin ken characteristics. Both has its characteristics. Influence, agpada nga sikat. Sikat ti maysa tinaimbag, deti mesa sikat iti dakes. And both has their own destiny. The first is a blessed or spiritually successful and happy man. Wow! Nagmayatan kakabsat. Blessed, spiritually successful, and happy man. The second picture is a man whose end is spiritual failure and destruction. The blessed man is what we are going to call as God's ideal man. Dayti nga tao, para itiapo, iso, iti kayat na nga bendisyonan, ipaayan ti balaygi, ken parang ayan iti panagbiag. We are going to focus on learning about His traits. Kitan tayo kakabsat, kadeti 6 verses
of the first chapter of the book of Psalms. My message tonight is divided into three points in my outline. Nalakalang ay kabesa because mangrugi amin ti letter E. Kitan tayo digiti talo nga banag ti biag daytoy nga tao. Kat isukuma itituladan tayo. Number 1, let us see what is excluded in his life. Anyada dagiti adaywan na, liklikan na, panawan na, iwaksi na, idyan na, ket okasen na. What is excluded in his life? Number 2, what is exciting in his life? Kitan tayo kakabsat, no anyamet iti ragsak wano pag-enjoyan daytoy nga tao. And thirdly, we are going to see tonight what is exceptional in his life. Anya iti naidumduma no kumalubong ket anyan nga naggasat dayta nga tao. Exceptional. Ngem ti term tayo saan nga nagasat no diket na bendisyonan. Anyan nga panang bendisyon ti Apo. So would you like to be that kind of man? So tonight, kitante nga ruden kakabsat, deti talo nga karakteristik daytoy nga tao. Number 1, what is excluded in his life? Anya, dagiti adaywan na. Okay? Verse number 1. The Bible says, kat basaw kong ti Ilocano, bendito ti tao asaan amagna ti patigmaan dagiti nadangkes. Data ti umuna, underline your Bible. Let us find out what are the no-no to him. Number 1 kakabsat or letter A, what is excluded in his life is ungodly counsel. Ungodly counsel. No counsel ko na tayo kakabsat, advice, suggestion, opinion, pamagbaga. Okay? Kat dayto nga tao kakabsat, haan na nga patsen, uno dinggen, amin nga sarita. No diket, adaken kwa na, timakong ko na nga discernment. Kat no makita na, maamiris na, mautob na, nga digitoy nga pamagbaga, kat saan nga mayataday itinadyusan, liklikan na kakabsat. Amuyo, timaysa nga kos, iti paglamiisan, pakadadailan, ti biyag timaysa a Kristiyano, is because of listening to the wrong counsel. Amom, no aday naramid mo nga maysa nga banag nga hananaimbag iti nagbanagan na. Kunadan tuking ka, sino kad ngamin tinagpapa-advisam? Sino ngamin tinangbagbagakeng ka? Sino iti pinatpatim nga tao nga nang bagbagakeng ka? Di ka man lang amin inyong uman, wano dinengeg iti godly counsel. So, no kayat mo nga bendisyonan na katiyapo kakabsad. Liklikam ti ungodly counsel. Kat panawam digitoy, agyuman ka iti godly counsel isot dinggem. Kat praise the Lord, iti church tayo, at dadagiti at adipon iti Apo, who have been equipped with knowledge and understanding, who nga awan sa bali nga gagemi, no diti pagimbagan, pagsayaatan, panakaiturong, dagiti biyag tayo. Which maybe at times you might misinterpret our guidance, our advice or our counsel. Ngam nasaysaya at nga dinggem, ti pamagbaga, iti tao nga na Diyosan, ngam itihan nga na Diyosan. He refrains, anat refrain, liklikan na, from listening to or from following the counsel of the ungodly. The ungodly, sino't ungodly? The ungodly are those who oppose and reject the philosophies, to philosophy ko nam, wisdom, precepts, alagaden, principles, given by God. Daytoy sa uga kabsat. Once nga da tao nga mangbagbagaken ka, ket makitam nga DJ bagbaganaken ka, ket mayadayo ka itilinteg ti Apo kakabsat. Masapol
nga dete kuna tayo nga allergic ka ti ungodly counsel. Hello? You must be allergic to ungodly counsel. Kalati arig nakakabsat kat no allergy, ada reaction mo eh. Kas lang kumano allergic ka iti seafood. Wano peanut, wano shrimp. Once nga naramanam, okay, kat ada allergic reaction mo iti kasjay, ag-manifest yan tabaging. So dapat, if you are going to be a man whom God will bless, you must develop a conviction nga iso daytoy ti mang-guide king ka, a conscience nga once nga danangeg mo, kat daytoy aw-awisan na ka, kat hanaustod pangaw-awisan na king ka, wano hanaustod at advice na king ka, masapol ako ng apo, adaywak daytoy nga tao. Okay? May ikadwa kakabsat, nga excluded iti biyag na. So clear kada kayo kakabsat? Aganad kayo, dingdinggan nyo, hanyo dingdinggan, hana amin nga counsel, dingdinggam. May ikadwa, let's go back to the verse. Bendito ti tao nga sana magnati patigman, dagiti nadangkes, when no makipagtakder ti dalan, dagiti managbasol. The second that is excluded in his life is sinful custom. First, ungodly counsel. The ideal man has also an allergic reaction to sinful custom. Allergy iso na kakabsat. Well, datayo nga Kristiyano, naayaban tayo nga agbiag nga nalinteg ka na santuan. Gapot at ti Diyos tayo na santuan. Ti Holy Spirit nga dakada tayo holy. Ti Biblia tayo holy. And we are called to live holy lives. And it is when we live a holy life that God will truly bless our lives. God's ideal man. Now, ano deti custom? No custom ko na tayo, a way of behaving, classity, ugali, or belief, pamati that has been established for a long time among a group of people. Kat amuyo kakabsat, every society, community or country at dada established nga digitay practices nga acceptable kadakwada. Nga digitay nga custom kakabsat kat sinful practices. Kat as Christians, tuladan tayo kumadeti God's ideal man. That we are saturated with the Word of God, meaning nga tibiyag tayo, tisapsapulan tayo, nalintag nga panagbiag. Nasantuan nga panagbiag. Gaputa isudeta ti dala na kayat ti Apo nga pangbendisyonan kada tayo. Adaywan tayo digiti sinful customs, sinful practices, sinful activities. Hello? Get out of sin. Amuyo kakabsat, iti basol haan nga pagayaman. Because ti basol kakabsat, temptation. Listen, temptation is not sin, but yielding to temptation is sin. We are all surrounded by temptations. Yan ta social media, dagiti friends tayo, agawis da, kat basol ti pangyawisan dagan ka. We are surrounded by temptations. Temptation may not be considered to us sin. Han ka pa nagbasol no na-temptar ka. But it is when you yield to temptations that you sin. So as a child of God, like this ideal man, we must retreat from the wrong direction. Kung ano, dito may isang quotation, a retreat from the wrong direction is the only wise move in the right direction. A retreat from the wrong direction is the only wise move in the right direction. Amuyo, ibasol kakabsat, mabaling nga nasamit iti apag kanito, ngam day long-term effect na iti biyag mo, agbalinto nga napait na saem, kanhan nga naimbag iti pagbanagam. Isu nga as Christians, though sin may be enjoyable, sin may be accessible, kung tayo kakabsat, kasi itatan,
uri sa dinut papanam, at basol. Sin is affordable. Ma-affordamon kakabsat, dagiti basol, enjoyable, affordable, accessible. But as Christians, kunata you know, I am called to a life of holiness. And I understand that sin will have a painful, miserable consequence in my life. Iti dayti nga rabi kakabsat, at dada digiti petsins ti biyag mo. At dada barkada nga pakikadkadwaam, kat magusgustuam, ti maki tayo-tayo kadakwada. Makiin-inom kadakwada, kat agbasbasol ka ti imatang itiyapo. Makitam ko madeti nga message, the ideal man, and you will exclude these activities. You retreat from these practices. Kat kunam, Apo, I will honor you, and I don't want my life to suffer a painful consequence. Dusaan na katiyapo, pariknaan na katiyapo. No data titurong iti panagbiag mo. Malagip ko, DJ, story may panggep. Illustration, DJ, kakabsat may panggep ti temptation kan iti basol. Ije Antarctica, ket adakano iti style ti panagtiliw da kadigito'y bear. Antarctic bear. Ket ti pumayan da kano kakabsat, mangala dati immo ko, ket mangikabil dati sang kabasit nga lalat wenno karne iti animal, sa dabukbukan iti dara ti animal, ket ikali dayan ti yelo, ice. DJ bear ure adayo, napigsat pagangot na, maangot na. Ure panateng, maangot na. Ure makaubid. Ket surutan na kakabsat, DJ ayan, DJ nga, maangangot na nga dara, uno lasag. Ket tunukwan, makita na, kaliyan na, ket alaan na. Di na amo nga DJ igaman na ket immo ko. Ket nga kananan nga ngalngalen kakabsat, dilpatan na, aginggan nga masugat jengiwat na uno jay dilan na, ket enjoyin na, gaputa, dara day kang kanan na nga dinaam mo, bukod nan nga dara kakabsat, day jay, dildilpatan na, ken kang kanan na. Aginggana nga maugutan, bulon nga ison ti panakatay na. Amuyo kasta ti sulisog ti basol kakabsat. No Kristiyano ka, amwem tinalinteg nga panagbiag, ket maamiris munto, dagiti sulisog ti aglawlaw, ket kuna malagip munto day bear. Mabaling nga daytoy agenjoyak, ngem tinto epekto na ti biag ko, ket pain, misery, isuntot pakadadailan iti biag ko. So, stay away from sinful custom. Do not even laugh at sin. Dapat addaken ka ti konsensya kan panunot nga nalinteg. Next, what is excluded in his life? Ungodly counsel, sinful custom, go back to the verse. Bendito ti tao nga sana magna ti patigmaan dagiti nadangkes, wenno makipagtakder iti dalan dagiti managbasol. Wenno agtugaw, titugaw dagiti managsabsabrak. Nor sitteth, an nadam ti pakitugtugawam, nga pakitungtungtungam. Number 3, kakabsat, the ideal man excludes wrong company. Nakita yo? Importante di kita kakabsat nga words. The ideal man, he excludes ungodly counsel, sinful custom, and wrong company. He refuses to sit. Hana nga makitugaw, hana nga wunan, wuno, pagbigyan, ayunan, ti awis, dagitoy, tattao, nga managsabsabrak. He refuses to sit and associate. Amo yung aming kakabsat, pilyem ti paki-associatam nga tattao. With mockers and rebellious offenders against God. What is your business of sitting, laughing, mingling, bonding with people who are mocking God and offending God? No talaga nga ideal men na katiyapo, jay puso maldaangan. Hello? Maldaangan, kaslang kumano si kagat naganak. Oh, kat
Bigiti anak mo, mangrugida mo tin kakabsat nga sumurot ti sana na imbag. Maldaangan ka. Scorners are those who are experts at sneering and joking about sacred things. At the tempo ti ang angaw kakabsat ngam no may panggap ti na Diyosan. Haan mo nga pagang-angawan. Amo pagang-angawan, deta word nga amen. Before kakabsat, at dayti television, dayti kunada nga alien kunada. Amen kunada ka alien kunada. Did they praise the Lord? Pinagbalinda nga, raise the roof. Oh, tatta kakabsat, my gosh, hanyos usarin digita nga language kakabsat. Language digiti mockers deta. Language digiti scorners. My gosh kunada. Ano deta gosh? It is a slang word. My God. Kakuna niya po Diyos ti Biblia, do not use the name of God in vain. That is using the name of God in vain. So tayo nga Kristiyano, God's ideal man, tayo ti ideal man ti yapo nga kayat nang usaran ken bendisyonan, masapul nga rod nga di tayo tultuladen ti sarita di kiti na inlubungan nga tattao. The language of the mockers. We should be the people who confront the world and not following the world. Dapat sikat imang konfrontar kadakwada. Hanga sikat tumultulad kadagiti lengguwahe, balikas, expression dagiti mockers when is corners of the world. Nakita yung kabsat, kasta ti biyag ti may sa Kristiyano. Oh, kat nakat ado hangko nga malagip amin kakabsat ngem ado iti lengguwahe dagiti tattao kakabsat. So, scorners are those who are experts at sneering and joking about sacred things. Sagrado nga bambanag mapanda paggaayaman, paggaangawan. Kat datayo kakabsat, we are the guardians of the sacred things of God. We have been given the trust of God. Dayti biyag mo, kat day talukan tiyapoking ka, kat your body, your lips, your life has no business and has no business and you have no right nga usaram dayta nga impabulod tiyapo nga bagi kat ikanunong mo kadagiti tattao nga mangtabtabbaaw mangkatkatawa itinagan itiyapo. You have no business. You cannot walk with God and run with the devil. You cannot walk with God and run with the devil. Nakita yung kakabsat? So nga, datayo nga Christians, datayo ti God's ideal men. The men whom God wants to use, the men whom God wants to bless and to be a blessing. Anaramidin tayo nga ron. We must be like this men. We should refrain from listening to ungodly counsel. Da kayong agtutubo, pilyin nyo, ti dingdinggan nyo. Nabimpintas nga, dagiti papastoryo, dagiti more matured, ti pagi kamangan nyo, digita nga, kayat yung nga pa-advise, hangkit di nga tiltila, the unbeliever, ti dingdingam, anat may advice naging ka. Sinful custom, adaywam, digiti nga aramid. Rugyanam ti agpanurot ko kunam, Lord, agbiagak nga nalinteg. Hello? Hangko tultuladan ti custom. Dakay nga lalaki, hangkay nga agar-aritos. Hello? Hamutultuladan ti lubong. No once nga si kangkat na save, anak na kay tiyapo, masapol kakabsat, nga mutultuladan iti lubong. Awan lalaki nga agar-aritos. Ti aritos para ti babae, sa nga para ti lalaki. Mabaling nga pagporma-porma kakabsat, iti makita yu ti lubong, bathan yu tultuladan kakabsat. And maudi, wrong company. Katnay kakabsat, first point pe lang, ngam solidan. Amen. God's ideal man. Well, as your pastor, I have preached this with all of my heart. With the goal and prayer in mind, nga receptive kan open kayo nga mangdingag. Because ti puso mi nga pastor, kat i-guide da kayo, iwan-wan da kayo. Takayat mi nga maaramat na kay tiyapo. Kan tiyapo, bendisyon na digiti biyag yung adimayin sa saan. Amen? Okay? We will close there.
Ituloy tayo ito no maminsan, kakabsat, agpatingga tayo pelang sa jay.